السلام عليكم ورحمة الله. بعد 14 فبراير وگوشنتی یہ روچہ رہتے مردم کہ عید الحب، عید دوستی، فالنتائن. ای فالنتائن حقیقت چیئے چا کجا اتکا اغریق توکا رومان یک حاکمی بیتا ایا وتی مردم منح کتگن چا سیر و سانگا. این کر ہم کنیسے ایک مستری بیتا فالنتائن ای نام بیتا ایا مردم چیوکانی سانگ داتگا. ای حاکم وحدی کے حال سر بیتا ہمیں ویلنٹائن پانسی سزا دیکھ بیتا گوڑا آیا چرند مردمہ ہر سال ہمشی نامہ ہمیں عید جوڑ کتا بزن دوستی و محبت عید. ما گندے واضح مسلمان ای روچہ بھی باہر زیرے یک دنگا سخری پل دیں یک دنگا تحفہ دیں تے او خوشی اظہارہ کنن تے ای روچ توکا من دوستا ای جائز نہیں ای روچہ باہر زیرہ. میں مسلمان کر رہا عید دوائیں ایک کی مزنے عید عید الاضحیٰ ایک کی کسانے عید عید الفطر ما وتی ایدان قلب بے ما وتی مناسبہ خوشی اظہار بکنے جائز نہیں باہر زیرہ چوشی کافری ایدان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحدیثا فرمانی من تشبہ بقوم فهو منهم مجتمع کے دگران کلاگا کا آج ہمایان چی. من دوست عزیزا حلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ یلو کنے ما قرآن طریقہ یلو کنے دیگے کافری مذہبان تقلید کنے آئینی رندہ کپی آئینی رندگیری گوش بدار. من دوستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات کا وشتا قیامت تو روچا ما حوز کوثر کر رہا وشتا مردمان وتی امتا آپ دیا وشتا لحظی مردم منی کر رہا کائن تے حوز کوثر ملائکت گلینن تے من گوڑا بشا منی امتا ای چیش ماشا گلین گائے گوڑا ملائکت گوشنتے تو نزان تراچی رندشن تی طریقہ یلو کتا تی سنت یلو کتا دگرانی رندگیری کتگے من گوشن گوڑا دیر بے خیال بکن. من دوستنا اگر قیامت روچا چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرا گلینک بے ہمیں وجہ کہ تو ولنٹائن باہر زورتا تو کافران طریقہ زورتا. من دوستنا ہنی حقیقتی دوستی ظاہر بیتے کرا دو دوستی ہیں یکی اللہ و ای رسول و دومی کافران طریقہ طرف چا گیشتر کجام دوستی بھی.